Njengoba Mahlabezulu sazi ukuthi mhla ka-5 and 6 September lonyaka siya eMhlahlandlela la 20 I think case from Bulawayo Old Gwanda Road lapha esigodlweni senkosi yakithi uMzilikazi lapho sabe siyakhumbula khona umakhi wesizwe sakithi. Njengoba ngingumsekela didiyeli lamabutho sizwe sakithi, ngithanda ukuthi ngiqale ngibulise amabutho wonke akhona esizweni sakithi seMahlabezulu. Ibutho igagu lwentaba, ugagu olugqagqele intaba yakithi, isilo sakithi, bese ngisibulise inkwali leMagumeni izona ezisigadela isigodlo senkosi yakithi la uBulawayo. Ngibulisa amaganyana lempondo zenyati ezizize eBotswana, bese ngibulisa ibutho lenkosi elizeze UK. Ngisithi wonke lamabutho engikhuluma ngawo lana ase-ready, asekulungile ukuza komhlahlandlela ukuzokhumbula umdabulo wesizwe sakithi. Ngakho-ke niyazi ukuthi amabutho umgogodlawani wesizwe lesi, into esiyicelayo bakithi ukuthi zonke izigodi zakithi koMthwakazi sezila amabutho, sezila amagugu, sezila amajiji. So konke lokho kwakhiwa yiyo lo mgogodla engikhuluma ngawo. Siyacela ke ukuthi esigodini eCholotsho, eNkayi, eLupani, kogodlwayo kuphi ligqugquzele bantu bakithi, lincedise ingane zisondele komhlahlandlela ngoba lizwile ukuthi lo nyaka umhlahlandlela is 2 days. Ilanga lokuqala la ngeFriday, ilanga lapho uzawufunda khona ingane zifundiswa ukuziphatha konke lokuthi kahle kahle kathi lo Mzilikazi esikhuluma ngaye wayengubani, wayeyinkosi enjani. So sifuna ukuthi sithiye umlando ebantwaneni oqondileyo. So izikolo zonke ziyanxuswa azibisi ingane. Sicela impela ukuthi ola amandla ngesigodi sakhe impela akagadisa abantwana bebuye mhla ka 5 lana eMhlahlandlela ukuthi bezofunda ngendaba